Ele sofa man malo Yesu ki Yesu Kristo e o folofa fa talo fatu le pa yama malo se tato watano fa fo mai le fiafi le ngata lai Samoa nei ia nei o tato ngata o lo mai mo mai atunu e mau fa talo fatu la po kalame o le fa fina nga o talo va do afiro lua ele nei fiafi ia wa mo vai ona wina tu nei po kalame no lang mai tato lang o tu o le company le SAP o le komisio whainga palota, ia whapere Samoa na rento, ia malangalong suam tanga luenga soi fomano loina, le vaingalo la tu whatawa ina le swasu suratina, ia mare Grace ia Salon. E mure tuele whaftai tele, i langolango, ona o le langolango mai un whaiona, o inatu le nepor kalame, a wala mai mofa fonga Samoa le nea fiafi. Ia e whatalo whatfoi, i le laulau a whamasino, le utatu iei nei, ia mai lo i tūtawang vale, ia lo suele sunga ia Muripola mo se toa foi o le o ngā tonu o suele sunga ia Willy Sio o le sui o tātou tasi o langolango o tātou por kalame ia mai le komisio whainga palota ia malo i tūtau matau ia lo suele sunga le i whaiwhau o le leo lo whao rule foi le tātou TV a le kalesia le whakasa TV le sunga ia le F-Puli ia se mwisi pati mo tātou whamasino. Ia mo le sila fia o tātou watanu o le whiawhinei, wa matai nei le round 2 po le tamasanga lona lua, ia a le matamatangi ia po le pulenga lea le pata, lea wa iai nei le autalavau, mai le kalesia, e whakasa mai butia tele, i le tūrangolango, i whapea le autalavau, le whakasa, le kalesia mai lalmanu, i le tūte. O le matau po le autu o le a whai ele whawhinau le nei a fiafi, pe tatau ona fai le tui o le COVID i oe pele ai le ona winga e wha mai ia mutua tele i oe tau ona fai ia e wha pia mai ia lalman le ai e le tatau ona fai ia ma le nganga wha lo tele ia o le atu i natu loa le avanoa i le tai o le tu langolango ia wa po le wha lau loa ina o le nao waa ia wha pia ni mau e wha mautu ina ai lo la tu langolango ina o le tatou o tu li ne fiafi ia ma lo wha lo lau. Momona whawhero i atu nei tula la fiafi, sunga toina ma whaletua, o i alo whai ngā luenga, plato whaletua. Ia me se fwoi ngā luenga whita le lau whamasino ina le whamoe moe le whawhinaunga tupulanga talavou nei tu sanga. Na lau tula i atu, au le ila aloa sa mātou whamatalanga, ia o mōr si le fia, motu le pau si le fia, o mātou o waa, ia o au, o le taitai, ta whao i mālo tau sanga whātai, ia o lesi mai tai le so o tumau o Susana tausanga ia malesi mai tai le so o tuai ia o so lema taisa o le autu o ma fai ona matou pafinau malei tu le nei aso e fa pea pe te tau ona fai le tui pui o COVID o le matou tu matou te langolongoina le ala nga tau ona fai tui pui o COVID mnatu o tele o tatu o tunu le lava tātou te maua i ala whasalalau ma televisi. Telo i lātou ma moso i fua. Le ua mau mai whamau maunga, ma fia whama. E ele manatu. Nisio i lātou mai moso i fua, ua ma fua o nor whamai. Ma fuanga o le umona whai o tui, ia po le ai fo se tui pui o whaia. Rona lua, ma fuanga leo na mātou langolongo ina le tau malanga tau on fai pe tui pui o COVID. Te minei fe malanga inga. Le ma fai ona malanga i fafo se tase tato tunu. Po se si foi e fia malanga mai tono se tato tunu. Pe le ma fai ona faalia lope patui ua uma utui tolu o COVID. Lasi vaenga matu te langalongo i nei langa tau on fai tui pui o COVID. Tau vai tu langa le wa yeile te minei le fa mai. Tolu tui o whaonga. Ma fua mai sea, ono le tele o aunga o siama o lo mo wed whamai. Mo mua petino, fulu, o le tale, tau puni ni manawa, o le sela,
Tātou silsila la i te leo la afianga. Ma te leo ta penlanga ale, sei fua malolo ina. Me lel mātou te langolongo ina ai, le ala ngata tau, on la whaitui pui ar koviti. Wo ai le mai toto maulunga, ia mana mai suka. Ta sine la mai leo maua mai whamobonga sei fua malolo ina. Bawe o na afia wha mai. Ia, mai maua sei fua, pe a le whaatau ina, le whai o tui, ia mausita ia ar finangalo le atunu, ma le malo, ina ia whai atui pui ar koviti, ia malo whalalo. Rawa tai, e la mataina o tātou awhina o ngana lea whiawhi, ia ala tōtu rola manoi le, tai ali tu te, tai a rina, ia, mo le whalau loina whora nā wa, ia wapia whaile, te ai tātou tūri lea whiawhi. Whaftai mo le awanoa, whatalo whātu lau tala wala lo manu le nei tū la, tālofa, tālofa lava. O a o rina, o le tai o le nei tū, te mai tai aki rita, o le mato suilo na lua, ma le li ia o fisa, o le mato suilo na tolu. Pe te tau ana whai tui o le koviti, i oe, pe le ai, o le tali ala lo manu. Le ai, e le te tau, o na whai tui o le koviti. Mātou te e le au tua nea fiafi. O le koviti, na mafua mai i se virus, na nga osi e tangata, moli mau mai ai, le alifo mai a Dr. Malin, manisi o scientist i Amerika. O le virusi, na liki mai tua, o fale sue whapitoa po o labs i tutono Wuhan i Saina. Mai na maua mai fo ese whamatalanga, o le nei virus na a mata whau mai, i le tausanga lua afes funma lima, o le wha amoe moenga maua lunga o tangata nei na ngausi a ina virus. Ia a vea le koviti, ma wha mai yoti, e a fia ele soifua o tangata. Ma valo ia ai, o le taualo na tolu o le lalolangi. O le isi o la tau nau ta inga, ia whaai titi ai, le whai tau au whai o tangata. E tolu ni vaenga, e fia wha soa tuai o mātou manatu, e te e ai le au tū. Vaenga mua, o tui ar koviti, mao na afianga. Vaenga lua, e le te tau na whai tui ar koviti. Awa, o loo maua lava i o tātou sia o manga. Awala, e pui ai. Tolu, e le te tau na whai tui ar koviti. Awa o tātou tāta kerisi anu. Ma, losi tala le. Vaenga mua, o le au tala iai. Manatu mua. Tala anga o tui pui, po le history of vaccine. So se tui pui lava, e le puu, e le la e titi se taimi e whaangai o iai. Whamao nia mai le Oxford University, i suenga scientisi, e se fulu i le se fulu ma le 5 tausanga. E sa ili e se vai la au mo se tui pui. Awa e te tau, o na sa ili vai la au, ma wha tai. Pe test e whaonga ai, ni manu, se tulo, mani tangata to ala it. Wa e sila lam tia tili, tau tala lava mal wha alu. Ua treats wha manu i tato. Ei lato, nanga o sia le vai la au, o le COVID. Ua wha tai tangata le vai la au le COVID. O le pine wha maua lau tala, na sau le wha silanga mua. Na o le tasi lava le tui. Awa nei, uma tui mua, sau le tui lua. Uma le tui lona lua, lea ua sau le tui tolu. Ai lea foi, ua sau ma le tui wha. Manatu lona lua, o tui o le koviti na au mai al wha mai, i te tonu o Samoa. Sa o fesilia tu lava mtia tele, o ai o mea nei na mua mai Samoa. O le tui, po o wha mai. I oi, o tui nei o koviti, na ui mai e le wha mai, i Samoa, i le aso se fulu valo Novema, i le tausanga lua afelo se fulu. Sa malu lava, le leo ina ma le puipuingo se o tātou atunu, e ina wa au mai tui nei Samoa, wa amatai, o na maua tangata, i le wha mai. Wa au mai le tui e momoli mai ai. Le wha mai i atu nuu e le i o ai. Ma ua tele ai, ma le mau wha mai fōu. Ua alia e mai. Mana tulon tolu.
o aafiaga o le tui. Ripoti ana matagaluega o soifua malōlōina i Samoa nei. Te lē le aafiaga o soifua ma ola o tagata. Ua moli mau mai e isi, ua pepe ma vaivai tino, ai e lē masani ai. Ua oso maualuga le fiva ma le faamalili i le tele o taimi. Tigā so ona o pona aivi ma aafia ai ma le fatu. Ma o le aafiaga pitosili ona matautia, o le aafiaga lea e aafia ai tamaitaʻi. Faamaonia mai e le National Health Institute i Amerika. O tui o le COVID e aafia ai le faataamilosaga o le maʻi masina o tamaitaʻi po le menstrual cycle se itulou lava lou ngutu. Ma lo latou talitonuga maualuga e aafia ai ma toʻala fanau. Tou te mana o lamtia tele e o le atulaga i tamaitaʻi o tatou puliga. Se o le ala lena o loo matua i tetee lava i tui o le COVID ma le faaaloalo faafetai. Awa tai te pati po sunga te tai. Ia pe lavo mamao voi le host le mele le fai o le tui o vai atu pe o tau malosi mai le vaanga le fai o le tui a le wa umana fai tui a o le atu watu le suilo na lua le vaanga le lato te langolango ina tui ina i tui au mai ese file moilo mafafau le taimi nei ma le whanau lava. O se langona vai le manatu le taʻitaʻi o le tūlea e whaapea mai. Ua mafua le COVID ona le vairasi e mafua mai ona le kasa o ono. Le ai, ua peisea i le whaamai ona le tumamao tangata. Mātou te langolango ina le whai atu i pui o le COVID. Awa pe e whai tau miliona tangata le atu nuu malalangi ua maliliu mai mauso i fua. Ona le ai ona tui o le COVID o whai. Awa e mafua mai. O le te ma le whaalonga i whautuanga i mai le malo. Ai mai se le ofisa o soifua malolo ina. O le mafuanga tonu lava lena e alai ona mātou langolango ina le whai atu i pui o le COVID. Ina ia whai titia mai e tangata maliliu ma tangata maua i whaamai. Lona luo, o le vai taimi le nei. A e fia malanga i New Zealand, Australia, po o se isi lava atunu mamau. E le mawhai ona e alu pe a le whaalia lo pe patui al COVID. E o fo i te tono Samoa. E le mawhai ona e ulu fale te tono se fale o loa. Po o pisinisi i maululungo. Ai me se a ongo pe a le whaalia lo pe patui. Lona tolu. Ma te langolango ina le whai atui pui al COVID. Ona le polo inga ma le taʻitaʻi o lo tātou mālo. E te tau lava ona tātou sta ia whātonunga ua tuuina mai e i lātou. O lo taʻitaʻi le mālo. Awa o lo whetalai lea fionga pa ia lea tua. Romas funmai tolu whai ipu mua ma le whai upelua. Ia usi si taʻi tangata umai whai pule silisili. Awa e le ai se pule pe a le mai lea tua. O pule umalava o lo whai nei. Ua whātu wina e lea tua. O le nei, o le na te tetee. Ua tetee e ia le sauninga lea tua. O e tetee foi e sala lava i lātou. O lona winga, o e tātou kerisianu. E te tau a o na tātou langolango ina mālo si le whai atu i pui. E tusa malpola inga le mālo. Whaftai. Whaftai Susana. Ia. Atonu o lewa. Tautu e mawhanawhana mai. Aola atu le awanoa e le sunga ia kirita ia ngō lana te te e le tātou o tū le nea fiafi lo whāloala. A o le vaenga na dua lea o le mafuanga e wālai o na mātou te te e le te tau o na whaitu pui o le COVID. A wā foi. O lea lava e maua i o tātou lau whanua ma o tātou si o manga. A wala e pui ai. E tele mānoa noa i a wala e fo i e COVID. O lo o maua lava i tutoni o si o tātou lau whanua. E au noma se whai au se tui pui. Mana mua. Fofo e maua mai le si o manga. Ia po o vai whaare nātura. Tātou tele tau mana o mia fua se tui pui. E whai mo le COVID. Ai se a fo i.
Awa foi e tamau a inga lo tātou atu nu uma lo tātou si o manga i la au. O pa o la au, o la au, se ia o lava iona e tine ia ai so se wha amai. Ua tātou i loa uma fo i lava. E le ai lava se ngal COVID-19 male iwa. Ia male fulu masani, o lo na winga la. Ua lava matutoe vai whaale na artura ne e pei o le vai fiu, fua anonu. Male ano a i o la au ua au mai e le atua i o tātou lau whanua. E tonga fitia i le wha amai le fefefe i ai mutia tele. E sa o lau tala le la whai atu. O vai lava ia na papalu mai ai o tau e na yo o tau tua o tau pepe mea. A leo malolo si ai masoi fua malolo ina ai. Moli mau mai fo ina i o tātou a inga i atunu e mamau. Ma e mauti no ai foi, e to atele a inga mutia tele. O le saka whaatasi o le fiu, ani saina, su o le tipolo. Awa ua o iloa, ua e iloa foi. Ele aini vai la au palu iai. Ele alu i se tupe, e malolo ina le tino. Nai lo le lau mai o nei mau tui, tau tele i loa po awa i la au ona o tui ai. Ona au mai lava la ia ta tui pongi sai tutonu o tau tino, ma atili ai ona whatuputupu la ia, le pepesi o COVID. Ia mai si mau wha mai fo, ia wali mai alia e mai e pei o le monkeypox. Lo na lua, whaata ua mau sita ia le leipui pui ngā lau tele. E pei ona whamana tumai ele ofisa soifua malolo ina ia so uma mataimi uma. O le whaata ua mausita ia pui ngā lau tele. E tā ofio fia ai le pipisi al COVID sifulma le iwa. E le ngata ile nā, ia au isi mau whamai. E pei lau le nei, fufulu mama lima. Wha mama mea tō tino i whai e mea tau mawha. O whale ui, ia mato anga whalala mea moe. Tā ua le vala lea. Awa fai mai le tasi ali poto. Le ali o John Wesley le sa iai le whawai ina o le metotisi le tasi fitu walu. Cleanliness is next to godliness. Olo na winga, olo wala tu mama, e so o male o langa whale atua. O le wha mamafa, ia ola tu mama, ina ia malolo ina le tino. Awa foi, a malolo ina le tino, malolo ina le mafau, wha pena le anganga. O le isi wa enga tāua. O le whaia leo tali fofonga. Matu o le whea wa isolo, ma le interacta ku isi tangata, ma le atili ai ona pepesi le wha amai o le COVID. E tā ua lava la, lo nofo lele o oe isi iau pa usisi, ma tatalo ile atua, e fesoa soa ni mai. Manatulo na tolu. O le tau po le weather Samoa. O Samoa lava ia, e na o le lua lava tau. Na o le tau vevela, ma le tau susu. Peitai, o atunu te tele o loo pito sili o na pangatia ili nei wha mai. Pei o le maua se tasi o fo mai America o Dr. Swab. O le vai tau malulu po le winter. O le vai tau le pito sili o na alua ilunga le vai tau au whai o tangata. E maua il COVID, a wafoi o le virusilia e fia tele e nofo ma ola i le malulu. Lo na winga la, o le COVID siful maleiva. E matua fefe lava e ola i Samoa. A wafoi, e matua susulu malosi le la, ia matele lava ine vevela whaasolo atolo na tau. Ia whaopopolo iai ma le whaonga le ngata i whale e te tofu iai le sami. O lesi na fufo, e tua iai na i o tātou matua ia so ua mawai, ma e o mai lava le taimenei o whai, pe a oso le sela, o le fulu, pe oso foi se mata po o le vai o le teine ma le tama, ia po le whanau foi, o le tule alo e tā ele le sami. Ia ai whai usau tala o te fiatali atu lava le suila mai mutia tele. Whamole ele i tā ua lava i se saunoanga le sunga le matou taitai. Se kasa o ona, ia ta ilo ai po ngā po o ai po lau vaenga nana whai atu se kasa o ona, wala i ona e whai mai se kasa o ona. Ia ele iai se kasa o ona na mau atu. Ia whaalo lava whaftai. Ya, malo whaftai ki wita, ia aore awa none la tuatu ia so lema, ia mai le au tarvau mtia tele. Ia e sanga whamautuina i pelo la tau lango, e le au tu e te tau na whailo tātou tui. Tai lava mo le avanoa. Mo le speaker longa lua. O awala umalea personal hygiene ways nenga whemeangi.
Usanga wa ko e whamalusia mai ia awala e pui ai tangata mai le COVID-19. O la pata inga mana le soifua malolo inga whaatasi ai mar tui pui. So you are agreeing with us. O le tele o tangata ua le whaamoe tui pui ona o le le ai o se malamalama. I le au ngā o nei vai la au I te tono o tatou tino. A whaalau tele e au ngā e pui tatou ma le siama o COVID-19 ma le iwa. E whawhea. Mua o le Pfizer, tui mua lena pai tatou tui. O le tui lea o le Pfizer, whaamaumawina e le CDC po le Centers for Disease Control and Prevention. Lona o ngā e whapea. mRNA vaccines use mRNA created in a laboratory to teach our bodies how to make protein that triggers an immune response inside our bodies, which produces antibodies that helps protect us from getting sick. A whaapupu, ma whaasamua, o le nei tui, so swani e Pfizer protein, ina ia activate se tali whaapui, o le tino, ma mawhai ei ona maua, le antibody lea e mawhai ona pui tatou ma le siama o COVID-19 ma le iwa. Hence why we have a second dose, so that this antibody can still be produced and greatly reinforce protection. Lona lua, o le tui o le booster. According to CDC, booster shots enhance or restore protection against COVID-19, which may have decreased over time. So despite having 2 doses of Pfizer, there's a chance that its strength can be weakened. O le tuila o le booster, na te toe whaatu mawina le maalosi o vai la au, a wale pui ngā tātou tino ma le COVID-19 ma le iwa. I le tasiva la so fito November. Na tau nuu mai elfa ma ioti le tasu atu nuu. Le taimi le na ele iai, we didn't have any chemicals or anything. Our hospital, we didn't have a good hospital at the time. Le iai kako penkolo or anything. Nga o vai aia pauvi or natural ways of curing our own diseases. But it didn't kill anything. Now we have our tools. We have vaccines. We didn't have vaccines back then. 8,500 people died in the Spanish flu. That was 90% of our people. 90%. A whapea o ngā umanei o nei tui. O lono winga. I te tau lava o na whai o tatou tui pui. Tatou alo lofa I tatou frontliners. O lea o lo whapea, they're risking their lives for giving us the dose. Risking their life how? By exposing themselves I tangata I o lo whapea o na mo I whaamai. Whai mele matanga luena o soifua malolo ino. Pui oe, pui lo ainga, pui Samoa. Aftai. Ja, ora o tu rola no le sua ofisa ja tu sai vo I mare lona te e pe le tato fa fina ngale ne fiafi ia ala le tato o tu sai mo lava noa ia va ngale no tolu ne ali tu te pe te tau ona fai tu yor covid ele ai ele te tau ona fai tu yor covid ona tato tangata e ke visiano mama lo si fatala le o tātou tangata ke Cristiano malo si fatala le manatu lona fitu fatu atua ile atua ioe ele tata ona faitu al covid ona o tātou tangata e tātou te malo si tele fa ke Cristiano fatala le o wa tātou te fatu atua ile atua tātou te le fatu atua ini tui po ni vai la au pe tātou te fa lango foi fale mai e tātou te e ki uaile nei fa mai o covid o se awala le leila lea ua mātou au mai, e fō ia le COVID Samoa, o le mea moni, ua avea le COVID, ma mai leia ti apolo. E whaavai vai ai le ola tau mawhai o le tangata, e le ngata I ona ti ute tau ave maasani. Au le ola vivii, ma tapua ai le atua. Peitai, a tātou tutu mau, I le whaatua tua I le atua, whaatasi ai lama le mana o lona nganga paia, ona le ai lava lea o so tātou, e to I lalo I lui tau ese,
o le ola tātou te whetaya iai, i lea aso ma lea aso. Mo tia tele, tātou te whi wasu engi konga tuspa ia, e le ai ma se whetalainga Iesu o whapea mai ai. Alo e whailo tui, ma e malusi ai, le ai. Whai mali whetalainga Paula, wale whetalainga Iesu, aluia oe. O lo whatua tua wa e malolo ai. Ona o mana tua ai lea, o le whawhine lea na mawale mai vevela. Mo le mau luka mata upa e wha, nona whai upa tolu sifuru iwa. Wa tu oia i lona tafa, mama vau le mai vevela, ona te ai lea. I oe, e le whaapea lava o tā ua mai ai, na whao ngā Iesu se tu, e tu i ai le whawhine lea. Na o le whaatua lava, na mana o mia lea tua. Wa o a whainga tā ma puapua ngai o mai, e le ai se mea whainga tā i lea tua. A lea whai mai le salamu e wha se fulma leono. O lea tua lo tātou maluia, ma o lo tātou malosi. E whai o ia ma fisoso ani, sili i puapua ngā. I oe, o le mea le nā, e lotu te tele ai lava lalo manu. Ma e le popole ai foi, e whai se tui o koviti. Ia te imatou, e le alofia whainga tā, e o mai. Wai whai mai whetalai ngā Iesu i ona au soo. Mo le mau Ioane se fulma leona whai patolu se fulma tolu. E maua o tau e le popua ngai lau langi. Aia o tolo te tele, wa o manu malo le lau langi. Manatolo na valu, ta talo mana pongi. I oe, o lesi au wala lea pito sili ona tā ua mama losi so te tangata wha kerisiano. Tātou te e atu ai. Ini tifi tā mani whainga tā, mani pupua ngai o mai ate tātou. O le awala fo lea tātou ona tātou whaia. Tātou te e atu ali koviti, a awane e tātou wha moe. E se tui, e te e atu ali koviti. Awao se awala lea pito sili ona tāua, tātou te fiso tai atu ai lea tua. Mo pupua ngā, mani mawhatianga, o le a o mai ate tātou. Awao lo o mo le mau le tuspa ia. Le tusi a whaalinga, whai mai. O le tia leo malama wha mai, o le a o mai le laulangi. O lo walo ia fo ele nisi o lo o perfecta poto tuspa ia. Lo no winga, ua leva o na tatau o na sauni tātou lau kerisiano. Tātou te tali atu, i so se mea lava e o mai, po se puapua ngā, po se mawhatianga, wha te ta inga pole o mai koviti. Ua leva o na tatau, o na tātou wana popongi, tātou tatalo, ma tātou whatua tua ele atua. Ia te aile nei wha amai. Ona o mana tua ilo le whetalai ngā Iesu i ona au so. Ina wā whātia lato wa ai lunga o le sami. Hoi mai whetalai ngā Iesu. Se ale mea wa o tō watu atu vale ai. O tō wa e whātua tua i titi. Mutia tele. E se ame o tō watu atu vale. Ma tō whai mai e whai tua o le koviti. O tō wa e whātua tua i titi. O whea lo whātua tua. Ono Iesu. Ai o tele ila aloa. E mua no fiatali atu pei suien. Te atu nei. I oe, o le toa telo tangata, wa maali liu le tua le koviti, o wa maali liu le whaamai. A o le, mo le mau foia le World Health Organization, o lo la a fiai, ma tangata, wa umona whaiola tō tui puipui, no binga, e le tatau, e le tatau, o na whai lava ni tua le koviti, fulma leiva. Aftai. Alo aftai ofisa. Ya, sa o ele tala le stoi na matou ainga, ele mai ia sio usole. Ya. A le temine ola to tu lava no, ele tai ele auto lo mo tele. Ya mo ta fa inga fo ola to manatu. Ya mo fa lo. Aftai mo lava no, la te lenga nei o le matou tau whainga le matou i tū, o le mesilim tāua, o leo o matou i loa nei, o le matou ati te ea o lau televola o manu le, whai o tui pui. O le matou whautuanga, o te tau na sua se sinu o le matou i tū malo e ave i whale mai. A wai le sao ngai tū e lalo manu, a o le te e lalo manu whai o tui pui. O le tū matou te langalongo i nai, la langa tau na whai o tui pui, o iai ale manatu. Ana tātou langalongo ina, ma tātou sta ia fina ngalo le malo, le temi na o mai wha mai. Ma tātou pui whaatas, ia manua e leise so i fua e mau. Luna lua, Mautinor siama ia tele na afianga le lava o tātou loa ai on mafuanga le na lai na esto files tanga luenga ma le stoi fo maloloina lo langi tolu tui o tui lua tui o pi fraisa
ia ma le tui al boosters ona ua te le la fianga whamai o le COVID srum leiva mafuanga na e leo na mātou langalono in pea e te tau lava o na whaia tui pui pui. Le si vaianga mātou te langalono in ai. Ia o te minei, ia peo na whailoa atu te musola. Ia o whainga malanga, e ui o lea ua tala whainga malanga. Ia ia langona mana manatu ni au tala vau. Ia o loo whaonga ina pea pui pui nga maasani. E peo tali fufonga, ia ma le whaia tui pui pui. Ia ina ia sanga whamautu ina ai. Ia le soifua malaloina o le atunu. Le si vaianga mātou te langalono in ai. A tātou wofo i whatala le lei. Por whale anganga. Ia ne lava o lo manino tusi a Paulo i Roma mtau po sfumna tolo e whapea. Ia ustai tanga ta umai whai pura sili. O wai lei se pule. Pea maili pule. Pea lea maili pule maili atua. O pule o malava o lo whai nei. E whatuina e le atua. Lea lau o mātou langonai. Ma finangalo le atunu. Ia o tusa finangalo ngā le atua. Atu mai whai whatala le lei. Ia wonga tasiri tala le lei malanga nu. Wa whawo wo le taimi nei. Resi vaenga mātou te langalongi nai. Mātou te palau atua i le tū lea. A whai e le i whaia ni tui. Pe le i uma whai ni tui. Taimi nei tala au e whale mai. A wawala ia te tau. E mo i e eila ia te tau. A le whapesa ule ia te tau nai poloka le taimi au mailo so i fuano le wha mai. O le mātou te talo atuai. A le i whaia tui. Pe le i uma whai. A ngai i whale mai nai tūru tau nuu. E dua au savali e o iei, whai o tui pui pui malo whalolo whaftai. Malo whaftai lau sunga te tai, ia mo le au te lenga whai o tō manatu, ia la tuatu lava noa le sunga te tai le au talvau mai lalman, mai tai arena, ia wale au te lenga o la tō manatu. Tai mo lava noa, paman mo la sunga tai umtia tele. Au wan fia ola, ai fia oti. Oti fia pa ia tu lava i tai o le tūlango lango. Ai le i whaial matoa te lenga. Mele e tā ua ai. Tā ua te leo le mataala. Ai whatoa alia ai mai wha mai. Matoa sa ili lalo manu pe ni a whianga o tui. O le ala le nau le ini tui o lalo manu. O tāngata lalo manu foi. Maa losi o le whaatua tua i le atua. I le au te lenga o mātou manatu. I le au tua le nea fiafi. E tū mau pēr, lo mātou te te e le au tū. O le nāua e whafonga mtia tele, i se manatu o lalo manu, e te te ai tū i o COVID. Ma le manu ia tele, o ana whainga. O e lava i e tu e whape ane i se taimi o i duma. Ana i loa lava i le e whaiane i tū i o COVID. E wha manatu atu pēr, lalo manu, le pa i ae mamtia tele, e le te tau na whai tū i o COVID. E a awhia ai lau soifua, ma tele ai nisi mai fau e mau ai, oi. O loo mau alava i o tātou si o manga, ma o tātou lau whanua. Au wala, mai tū e pui pui ai. O tātou in tangata kerisi anu, tātou te maafuta i le atua e ala i talo maana poni. Ma whātua tua ia te ia ma le loto atua, e maa lolo ai so se mai. Talo whai a autou umalawa umai on whai tui o COVID. Le lopo le isi 5 tau sanga o lumanai. Ai sau se whasi silanga whapea. Whasi le silanga tāua. Mo i lato uma wa mai atu i al COVID. E whasi le sila atu ma le wha noa noa tele. Ua toe ta i tolu aso. Te te soifua ai i le lalulangi. A mata tulo e teimine. Ona whaia au tau whamavaenga. Whawhetai Sainia e latou na whaia tui o COVID. O lo na winga e manino na o lalo manu lava o le asau mai ai. Malanganga e tumu il whaalo alo, soifua. Ia, pat. Ia, naua. Whangalo tātou atunu. E whawhinau ngā peon whawhinau vai e le au taravau mai mutia tele. I whapea fo ia le au taravau mai lalman, e leo se mtau po e whaingofia, leo se au tū fo e whaingofia. Ia, ai tui rātu lava i lau e whaamasinong tonu. Ia, e sa o ele, au tū i nei aso. Ia mai, e voi le marua seo tātou atanu o langona, ma manatu o le, o au talvon whawhinau nei. Ia, tonu e o rātou manatu ia, mai ona o le langolango ina, ma le te ina o le au tū. Ia, leo wa whaari ai o rātou langona. Ia o leo, la tu watu ia au ali famasino. Ia, wa foi so la tu
tau fi ia o anta tau whawhinau ngare nea whiawhi. Ia la tu atu lewa nois i lea ia whionga i whamsino. Ia, muni a la tu whautuanga fōi, e tuina mai i le tātou au whawhinau i nea whiawhi, o wharoalo. Whaftain te tele malana manu mano i tā pena. Mana i alfa fina o nea whiawhi. Na tau amata mai la matanga i aiono le whatua tau amata na tau whaisi iwa la i titi. Pat mana tua e te tū lai mai loi lungo le stage. O a lavani me te whaanoa noa i lo a inga matua i launga luenga. Le ua e lumo fōlingo le lalangi atua. Tia i whako. E au ngā mo lesi round. E longo fia i lau facial expression. Le mea lai tono lo loto. Na mānai e na wo mai longa tono o mai taimi nei. O le mutia tele whamon mole. Tele a tatou points for ia o general. Le e tele ai na whaapea mai le ua maua i whaamaumaunga. Whea mai na whaamaumaunga. O le ale officer. O le ale aso, a o le ale tausanga, tau mai ai e wha maonia na tō ngā lulue e su e mai wha maunga nei. Mana tua foi, o le debate, po wha whina wa inga pia na sau no le tai o tato poklama nea whiawhi. E mautinoa wa umana whaitu i o lalo manu. But o lo tau mawhai lava lalo manu e prove mai, e le taun whaintui. Ona o le tātou lava whawhina wa inga, e mana o le manu malo. So manai ale attack mai lalo manu, whawhitai, ai tātou tai lalo manu, leise tātou round. Tau gain mai leise o confidence, tau atile ona e toa. Wai ala launa le atile, ona atile ona le toa. Ona whatoa whai tau le pōle so ruru lau script. So, na o se o pautuanga wha vai na ai mo au mai lua le whaonga ino tātou koma ma tātou periota e tau le whetau i isi taimi pe o le whaapea mai na o walu i a pia ai le tau na isa koma ina na o walu i a pia o sa inga na le whainga nau lau presentation again e ala fōina whasasia i ma le whaonga ino lau koma ma lau periota ona o lo le toa fo ile na ona fa to a fai tau mai fa for fai toa ia o sau oi muli la valia a to mana na o lo ala fa on bilingual mai pe se quote mai ai mai ia to anga le lua vai aso pe to lua aso le va to tala a o le ta unga sa o le pronunciation, le whaaleonga upu, whaaleonga ingoa, whaaleonga le whaamai, whaaleonga ingoa tui. Wai le loa, ngau sau whape o le pi whaisa, au whanau peo po le pi whaisa elesi, po le, you know, I'm not saying o kou mai ko duai ka mention mai kou kui, whaamon mole, e tā ua, o noro o silisila le langi ato, mai whaamasino mai fwoi. Ia ai ia manuia lava le tātou whaftai, good luck mo te tele manana manu, mo leisi a tātou round, pe a whapeo le a whaamanuia ina mai ai whaftai. Malo, whamalo i au talavou e lua mo tapinanga. Ia e whaasao foi ia manatu foi whaalia e sunga mupola. Ia e le toe o ai foi la se manatu. Tasia siwa enga i le au talavou o lano manu. E lato maune whapea mai, o le tui wa mafuai ia le whamai. O le e tāua, o le mea manao mia, se evidence, se mau e confirm mai, e sa o le tui mafuai whamai. I le vaenga lea mutia tele, ma loa tamu whai. O le si vaenga tāua sa tau ona tau tamu whai au mai. O le latest update o tangata ia wa na afia o tangata Samoa ia wa maliliu leanga ia ma fo ilea tangata wa toe malolosi
o le si vaenga tāua, le tāua ai le whai o tui, lewa mawhai o na tatala ia open ia borders, ma o tāua lewa toe o mai ia tourisi tonu, o le fisosoani tele le ta mau ainga, pe o isi points nga e tāua na tau whai e tui na mai, ia ai o te loa, o se manatu na tui na atu, mo le wha lea tile wā fo ia istapinanga, ai whaftai tele. Ja. Whamaloi tātou au talavou, whina wina le tātou au tū e le whaingofi. Whaftai e te maitau e auia e te le suasuenga sa whaia. Te le suasuenga. Te langona e iso manatu vai na ona filia o manatu e fuai e whinau. Ona e pei la ona saunoa ia wili. Ia wasau e male kama foi le pese story po se theory foi le conspiracy il fa palangi e mea na wa tu inga na le tuile na ile si vai tau e fe me le tuile ma fu el fa ma ia te langona o mal te mine le fa ma ni na fina e pe o le winga la utala fa tai mo sa ilinga o tele sa ilinga o le filfilinga o manatu ma pa nga foi e fa na mai fina wai le autu a tonu foi e tāua mo le sianga i luma nou fia whalongolongo ape o ia le baenga uma e lua i le foi le tau turi le ai a te tau le na tāua e tasi a le tu na tāua mai o le ai a te tau ona e pe tau whaatonga fiti le amaingo le urutala pe te tau ona whai le tui o le koviti ia te le whina lau whaalongo e wholinga mai o le tui le whai e whafo o le koviti e le fofo e koviti e pui e koviti le na mau mai whamatalanga ale alvaenga le lango le whamatala ingo le tui o le toi soani le tino foi le a mau le whamai a le paina whinau le na malosi le tino e whinau le mau le whamai a o le mea ia le tautonga le il temine e le o mau se fofo o tatou koviti pio nei vaenga whapena ia e no fia whalongolongo ape mau mai tātou vaenga foi e te leilo pola wha Samoa vaenga foi e o endemic, epidemic, pandemic, pero ngai mwhaina tū lei mai ei. Lea ia te tau al tangata i le whaingolonga tui. O nā la leo pandemic, wa te le. Wa ia fianga whal tū la whono ia oe pea le whaialo tui. I to tono lea tunu uma lea tunu. O nā e wa maua le tūlanga foi le wa alu le wha amai wa le mwhaina tāofi. Ia o lo le vaenga na ua matana me i maile malo e whale tūla whono e a fia ile tangata lo na winga ua sofa le ia tau al tangata i lo na loto whaitalia. Pe tui pe le whaia le tui o le koviti. A o le whawhinau a lava ia malo lava whinau malo sue malo fo i multa penanga le nea fiafi. A e tau ana tu watu e mawhau loto fo i ei tātou. O na e tele maua le vaenga te e na mai le tala le leima le tuispa ia e fua le tui. Ai o te tu atu se mta upu whape o aule ana lei ai le wha mai te muso e whailo tui. Ai a fia e lo ta mama lo tina ma lo whanau ma lo to olua o oio o ngā foile le mai mauel soifua. Matau o le ase wa ai wha le lei le vena. Wa te langona le teine le na mafua le na ulua i mauel wha mai. Na vave o na whaile awa noa toi ave i Amerika o na wa matana e selo na mawhauwhau. Ua foile le wa tua ina ia o wa pepesi e wha mai le tātou tunu. O le responsibility tau na uwha tātia tu whapena. Ia e whaftai tele mo le whawhinaunga le nea fiafi. Ia a sau whangai le si vaenga le tātou por kalame. Ia a tonu whaonga tau nei vaenga o tau longo e tātou whamasino. Ia wa foi le anga ingol tātou por kalame whaftai tele. Whaftai foi lau whainga ruenga mai lātou umo lango. Sue ma vaenga umo le tātou mata upua whatalnoina nea fiafi. Manuia nea fiafi, manuia tātou utalvok. Ja, malo whaftai. Fionga i whamsino, ia e tu sai fōi male o maingo ni whautuanga fōi, ia wale anga i lumo le tātou whawhinaua, ia lei au talvou whawhinau le nea fiafi. Ia, mo le fōi le anga whaftetele, i au talvou sa whinau pia ni ele au talvou mutia tele, whapele au talvou lalmanu, sunga i whawhiangainga, whartua, ia, ma no whalau lau, ia wale ta pena le ina,
o le nei whawhinaunga i nei awhiawhi. O le unga nei o tātou whawhinaunga nei awhiawhi, o le autaroa le karesia mai mutio tele, rātou maua ia tongi po ai e whase lau sifun malua. O le autaroa le karesia lau manu, e o le itu te ia o rātou maua tongi e whase lau ona sifun malima. Ia, e kōringa mai o le, ia o manu malo le, au talvau mai lalman, ia e pēa no whai atu le amatanga, e leo le malo, e leo le whai aina, ia ai maua aise su tātou ai, ia wale anga i luma. O manatu lava ia le tātou whaaria, ia manatu lava ia o tātou whawhinaunga. Ia ai atonu e leo tātou, manatu lea e pēo ni tātou na whaaria tu pēa i tātou whawhinaunga. Ia awa fo le whaafonga anga mai e Samoa. Ia le mele mo le toini anga whaaftai tele, i lango o tātou por kalame, leo mwhaiona au inatu i afiafi o sata i tas, pēo na iei tanga luenga po le company al SEP, o le Official Committee o whainga pārota, Samoa Rentals. I whapele lango ni tanga luenga soifua maloroina, le vaenga o lo whata waina suasu sortina ia mara Grace Hair Salon, o le atu le anga whaaftai tele, ono o lo atou lang sua. Ia o nāra tātou por kalame le nea fiafi Samoa, le ngata i Samoa nei, ia o Samoa foi o lo mai o atunu e mau, ia manu te leina lau whasausonga le nea fiafi, ia manuia foi whiau mga luenga e whenga e me tātou le neva yaso tō whasoi fua. Run out when things don't go to plan. I kinda lose my mind. I hope it's real.